Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang kuya gini di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Kinong kitkam ka United Democratic Party UDP mau kerwat circle nadu kitkot Women's Wing but Youth Wing kila ino kam sendan naka party hakalai pui trip jemang arajar kwar hadian bekila yo eka kubor batikna baka tiket jong UDP naka bentak election jit nomikmat sa yeng dor bar thawan ka jalame kelia House nam arjar arpulai na mau kerwan kan let coba reniktan lingdo tongkar ubolong menta UMLA ke HSPDP naka tega kontensi bat menteri hak sorkar jelah ya kani ka kenhun jong kinong kitkam ko UDP bala ino kam layalam do ba medal singling do ba pep ubadeiru hakaju opor advisor ka UDP Southwest Kasil District bat ubala pun kreru sha banyakun hak election jet MLA House nam arjar arpulai Ni nakalian juga General Secretary jongka parti rengkat bat ki nukit kam office berar jongka parti jongka mau keluar circle jongka UDP te nadu kaneka singila ino ya kaneka jinglong nukit kam jungi bat dikot hapok kaneka parti UDP jongka mau keluar circle namar bana kaliang jongka central body hakabang nakalian jungi kumka kino yalam jongka circle ngila tray medbat mungsim ban penklain ka parti ban nakalian jo kiru abang iyo ban lek ban yakendu kila ai hi ka bore ngi bakum nongin nang penklain ka parti henry kani kejing penklain jungi ka parti nakalian jong kino kitkam jongka central body kim semla soitnyo aa yang iki nong kitkam jongka parti te deh lo kaneka benta ban nakalian jungi ngila ino ya kaneka jinglong no kitkam jong ni kamtam nga kong General Secretary jongka parti adu kaneka singa ino ya ka jinglong nakit kam junga bat hagaju kapor nakalian jungi ka circle ng liyo roban ya kendu yo salmet ba bolong presiden jongka parti haka santri jong ta ubnai me baladep tenakalian jungi ngilai lek kendu adu sangut ki leader ki bahakmat jongka parti bat ngilai lek ban penpau ya ka city ke ban nakalian jungi ka circle ngila pha yau kandidat jongka parti ya ka bangila pha e ba medal sing lengdok ba unlong kortong jongka deka parti Henry bangi penpau ya kane nakaliang jo presiden nakabasai simla krensu ya kaneka junya krenjungi ya kaneka kerteng jo i Henry mark mati ula penpau syangi ba nakaliang jong ula don ring rodon ka jingya skutu jimut ba nakaliang jo un penile ya iba reniktam lo tengkor MLA jo kaneka mokrowat kondusi te hakaba nakaliang jungi pensai i hagabi de ban ka parti bangi nyimpuak ba iba renik inwan yele na ka parti jungi rengi kwa hi ba pep bolong ukortong jungi hendre nakalian jo semla patiaw echu hendre namar ba nakalian jo o pensai ru syangi ba iba pep ila ko ngu ya iba renik ba innum yela shu ya ka election MLA ila ko ngu ya iba pep innum yela shu ba in yela tang ya ka election MDC hendre hakato kapor nakalian jungi ru ngilapan pau kamar jong i bakat kum ka jing tip jungi iba pep ba iba renik nga ni tip ba kamdon ka jing yadai bat i namar ba ka beneng bar ka kendau ngilaong ba landol noru kin mla ban yatuk henry nakaliang jong i ilong m ba nakaliang jong iba renik ila pensai hakmat ya jong presiden barang ba iba pep ila ko mo ye i de helor kata ka benta nakaliang jong ngimsim la ong su alor kata ka benta bat ni nakaliang jong ngilawan ban ya kenduru ya iba medal sing lem jing randin kumba ula kren nadu kasin ke banikong ba unyai be chekmat ban yele election lada umyo ya katiker ru de lor kanika ban ta banagaliang jong ni kum kinong kitkam jong ka circle ru ni sutu ba ka jing kren jong iba renik kelapen baklai sibun yang kum kinong kesan jong ka parti de lor kene ngim skut tenat kinong kitkam ki ba hakmat ngan yetu yepi ba kila yo ya ban resign lang bat ni ka circle bat bangin lek buat baik ya iba medal sing lah kanok ka parti lan wala da uyele independen ro nakaliang jungi ngem jum kerantin ni haban bud i namar ba nakaliang jungi ila ngilaya trelang nakapor bat ka parti UDP ru hangne ngan yetu yapi deima i bala penklang bat kalap pain adukat ne andre nakaliang jong ki bor bahalor
tim Shimla patiaw AA ya kajing kit kia jong i nakamta ka parti jong i dai helor kan ka benta ban kaliang jong i num la ban kelet i num la ban lendak i ya ka ga ban kaliang jong i ka sarkel rung i ong i im ju kan tai tang ji sin ro dai helor kan ka benta ban kaliang jong i ni boman seng hap kloi met ban sim ni haban ya trelang bat i lah kan no benta ka ba i ini ala na kaliang jong bar ni kula bu i kajing kepat denga ban ya trelang bat i ban ya donlang bat i ban ya penklain biang saya sin pada ini seperti UDP bangi ngidon beros kata henrei na kalian juga ngalong yu barani ong nganum laban pedang kata nomor ba kamdei kani ka kam tang jonga merwei kamdei tang ka kam jong kayi kasam juga di kadi ka kam jong kai ba tingong na kalian juga ong ngamla ban ai ka rai hakmat jupi kani por nomor ba kani ka kam hi kadi bang haban ya konsolang bat kini ki rangba berki perlok perjol ke buju darlang bat ngahi beros kata ti haka ba khadui ngala su ong barani ngo ai poringa bangan ya keren bat kini ki perlok ke perjor jonga ada ki ai kanu kajing mujul ne ki menjuru ngong ni senang ikenu bapi hendrei ya kata ka ong ban ong ba ni ngala ai kata kajing kular ban ya trilang berba renik kum kata te kamdon ti ngasuka ban pensai tang kini i ngini ya bisa kemat ngina ya penklain ya kini ka grup kumno hangno ka parti bang salik ni senang ya pek nang ni sakmat mal ni senang ya keren ni senang pembaik kibun ki parti mutaki bang senang kendu bad ya mutangi parlaban ong hangno ngin lek hendrei ba ngindon baik kajik tumu bah hakano ke bentangin lay do ngisay perkhat lang ngisay song lang ngisay ray lang hakini isngi ke bansawan